شوفك سير بسم الله الرحمن الرحيم. زور خوشحالين كدكتور برهان كزانستيا پێکەوانەیە گفتوگۆکەین لەبارەی خزمەتی ئەکادیمیا بۆ کۆمەلگا ئینشاءالله وتەی یەکەم جەنابەت ئەفەرمووی دواییش بەندە ئەوەی کە پێویستە دەربارەی زانکۆ خزمەتکردنی کۆمەلگا پێشکەشتانی کات. Sayın Doktor Orhan, biz öncelikle çok mutluyuz sizinle görüşeceğiz bu görüşmede. Burada biz milletle akademik olarak çalışmamızın nasıl olacağını... Biraz sesinizi yükseltir misiniz? Öncelikle sizi dinleyeceğiz. Anladık mı? Selamünaleyküm, rahmetullah. Çok kıymetli, çok değerli rektör, üniversitenin yöneticileri, sizleri kalbi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. جنابي زور برز رئيس الجامعة وهم هاوكار برزكاني وهم استاف برزكتان وزور بخيراتنا خوش حالين. Sizler gibi çalışmalar yapmak hem Irak'a, Türkiye'ye, coğrafyamıza ve İslam ülkelerine büyük faydalar sağladığım için Başkan Rektör, Profesör Doktor Ünvan kardeşimi ve bütün üniversite yöneticilerini kalben selamlıyorum. Slavrizman هەیە بۆ یەکێک ئەندامەکان و زۆر بەڕێز دکتۆر مەریوان پرۆفێسۆر دکتۆر مەریوان و ئەمە خۆشحاڵین لە زانکۆیەکی ئاوایە کە لە هەمووکو دراوسێک هەمووکو ئەوەی کە لە جیهانی ئیسلامیە پێکەوە کاری زانستی و ئەکادیمیا هەیە زۆر خۆشحاڵین. Uluslararası Üniversiteler Konseyi kuruldu. Bahreyn gibi ülkelerle kuruldu. 7 kişiden kurulan Uluslararası Üniversiteler Konseyi şu anda 29 ülkeden 500 rektör aktif görev alıyor. ئێمە وەکو کارە ئەکادیمی و زانستی کە لە سەراستی جیهان لەنێوان زانکۆکان ئەیکەین لە سەرتاوە چەند زانکۆیەکی کەم بووین بەڵام ئێستا نزیکەی 500 زانکۆین بە یەکەوە کارە ئەکادیمیانە ئەکەین و خۆشحاڵە بین ئێوەشتی یەکن لەو زانکۆانەی کە ئێمە کارتان لەگەڵاکەین. Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin önemli bir üyesi sizin üniversiteniz. Ve üniversitenin rektörü Profesör Doktor Merivan'la da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu aşamada bugünkü telekonferans önemsiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. ئێمە زۆر ئەم کۆنفرانسە ئۆنلاینە زۆر بەگرنگ دەزانین کە لەگەڵ بەڕێستان و لەگەڵ جەنابی پرۆفێسۆر دکتۆر مەریوان سازمان کردووە و پێشتریش ئیشمان کردووە و بەردەوامیشی ئیشەکەین و دڵنیام کاتوانین خزمەتێکی باش بکەین. İnsanlık ailesinin ortak sorunu olan pandemi döneminde Uluslararası Üniversiteler Konseyi aralıksız çalışmalarına devam etti. پێشتریش ئێمە هەر ئیشمان کردووە و کارمان کردووە بەردەوامین لە خزمەتکردانە و هەمیشە پرۆژە و پلانمان بۆ ئەوەیە کە بتوانین زیاتر و زیاتر بتوانین خزمەت بکەین. Geçen sene coğrafyamızdaki Dışişleri Bakanlarının katıldığı Akdeniz Üniversitesi'nde uluslararası Akdeniz sorunları çalıştayı yaptık. ساڵی پێشوو یەک لەو زانکۆانەی کە بەشداری کرد زانکۆی ئاکدەنیز بوو و ئەمە لەسەر ئاستێکی گەورە و ئەکادیمیا بەشداریان کرد. Açılışı
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve benim yaptığım bu çalıştaya bir görülen ve ولا كرتويا زانكويا خوي جنابي رجل طيب أردوان بجداريان كردو ودنيا متوان شطوان رولي جريجان هبت لم كارانيا. Yine Irak Bağdat Üniversitesi Rektörü ve Selahattin Üniversitesi Rektörü, Bağdat Merkezi Hükümet Bakanları ve Erbil Hükümeti Bakanlarıyla yaptığım 2-3 toplantıda Türkiye ve Irak üniversitelerinin Dışişleri Bakanlarının, Yükseköğretim Bakanlarının, rektörlerin katılacağı her sene düzenlenecek 2 çalıştay kararı aldık. اما لقل زانكوي صلاح الدين ولقل زانكوي بغداد وحكومة مركزية حكومة بغداد لقل وزير كان لقل الله قسمان كدور ريكوتون كصالانة جوركوبونا وكونفرانس عنوان أبيت. Bu Türkiye ve Irak üniversitelerinin işbirliği, iki ülke arasındaki diplomatik, akademik işbirliği için çok önemli bir çalışma. شوازی کارکردنی ئەکادمی و دیپلۆماتیکی لە بینی زانکۆکانی عێراق و زانکۆکانی تورکیا شتێکی زۆر گرنگە، کارێکی زۆر گرنگە. Bu çalıştayı her sene sürekliliği olacak, her sene tekrarlanacak. Bir Türkiye, bir Irak. ئەم کارانە بەردەوام بن، ئەم شێوازەی شتەکانە بەردەوام بن لە نێوان عێراق و تورکیادا. Ülkeler düşünürler her sene Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde. İlkinin Irak ayağında ise Bağdat Üniversitesi ev sahipliğinde planlıyoruz. ئەمە لە ئەنقەرە کردومانە پێشتر کە باڵێن ئەوان میوانداریەتیان کردووە و بەنیازین لە بەغدادیش بکەین کە زانکۆی بەغداد میوانداری بکات. Benim planlamamda Türkiye'deki ayağının Türkiye'de olması ama Irak'taki yapılacak her sene toplantının bir yıl Bağdat, bir yıl Erbil'de olması. ڕاستە من کە لە تووشیان لە ئەنقەرە بۆ بەڕەسمی بەڵام پلان و پرۆژەم ئەوەیە کە لە داهاتووە یعنی لە هەولێر و لە بەغدادیش ئەم کارانە و بە بەردەوامی ئەنجامدەین و بە شێوەیەکی ڕێکوپێک. Sadece Irak'ta merkezinde yapılacak seçimler için bir aksilik oldu. İnşallah sevgili rektör Aziz kardeşimle bu konuları detaylı paylaşacağız. Şu anda bakanlar ve rektörler düzeyinde bu çalışmalar devam ediyor. پێشتر وەبزان کێشەیەکی بەسیطمان هەبوو لە مەسەلەی هەڵبژاردن ئەوانەیە بەڵام بەهۆ بەهیمەتی جەنابی پرۆفیسۆر دکتۆر ئەتوانین ئەوێ ئەو کارانە حەل بکەین لە داهاتووە. Yine Filistin'le ilgili önemli bir çalışma yaptık kurumumuz geçen sene. ساڵی پێشوو لە فەڵەستین هەمان کارمان کردۆیشمان کردۆ. Aynı zamanda Türkiye ve Mısır'ın öncülüğünde Arap üniversiteleriyle ilgili önümüzdeki sene Türkiye ve Mısır'da büyük iki çalıştay planlıyoruz. پلانمان هەیە کە ساڵی داهاتوو لەگەڵ میسردا هەمان کۆنتاکتمان هەبێت و ئەوانیش بەرداخلی ئەم پرۆژەیە ببن. Uluslararası Üniversiteler Konseyi şu anda geldiği konumda İslam dünyasının en büyük yüksek öğretim kurumu, akademik kurumu. و ئەم مؤسسەیەکی ئێستا ئێمە ئیشی لێ دەکەین لە دنیای ئیسلامیە مؤسسەیەکی گەورەیە وەکو ناوەندێکی ئەکادمی. Toplantı ve çalıştaylarımıza eskiden rektörlerle yapıyorduk. Artık bakanlar ve devlet başkanları, başbakanlar da katılıyor toplantılara. پێشتر و تا ئێستاشا دەست لەگەڵ ڕئیسی جامعەکانە کۆبوون و کۆنفرانسان ناکەین بەڵام بۆ ساڵانی داهاتوو پلانمان هەیە کە لەگەڵ ڕئیس و وزەرا و ئەوانەیان نیشانە بکەین. Aynı zamanda Şeyh Ali Karadağ'ın genel sekreteri olduğu benim de çok aziz arkadaşım Şeyh Ali Karadağ'ın birlikte görüştüğümüz yüksek öğretim yani üniversiteler ve Dünya Müslüman Alimler Birliği çalışmaları da devam ediyor. و جەنابی پرۆفیسۆر دکتۆر عەلی قەرداخی ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە پێشخستن و لایەنی ئەکادمی
دنیاە نەک هەر بەدادەتی شوێنێک یان ناوچەیەک. Doğrusu Şeyh Ali Karadağ'ın İslam dünyasına yaptığı büyük katkıları bizim kurumumuzla, Uluslararası Üniversiteler Konseyi de rektörler ve alimleri, İslam alimlerini bir araya getirerek İslam'ın dünyadaki modern yüzünü, ilmi yüzünü, akademik yüzünü de birleştirerek ortak çalışmalar yapıyoruz. جنابی پروفیسۆر دکتۆر علی قەرەداخی کە دۆستێک و خۆشەویستێکی منە و ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەیە لە هەموو دنیاە لە ڕووی ئەکادمی و زانستیەوە. Aynı zamanda yüksek öğretimin İslam ilmiyle birlikte rektörler ve ilahiyatçılarla birlikte yapılacak çalışmaları yine önümüzdeki yıl 2022 yılında yoğun bir şekilde devam edeceğiz. پلانمان هەیە لە ساڵی داهاتووە هاوکات لەگەڵ سەرۆکزانکۆکانە پلانێکی تۆکمەدا بنین بۆ دیراساتی ئیسلامی. Görüntüde görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi Ali Karadağ'ın resmi başvurduğuna durur. ئەڵێ نازانم ئەگەر بیبینن ڕسمی جەنابی دکتۆر عەلی لێرە هەڵواسراوە لە ژوورەکەم. Yani buradan. İşte Recep Tayyip Erdoğan birlikte yanımızda da Şeyh Ali Karadağ'ı birlikte Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi'ne 2022 yılında ortak çalışmalar yapacağız. Sizin üniversitenizden de bu alanda yüksek katkı ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. هیوادارم ئینشەڵا بتوانین کە کارێکی زۆر گرنگ بەپێی ئەوەی کە پلانی بۆ دانین بتوانین ڕێکی بخێن و ئەنجامی بدەین و دڵنیان نەشتوانین لەبەرەوەی جەنابی دکتۆر عەلی کە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لەمیشە. یعنی من ئەوەنە دۆست و خۆشەویستمان لەگەڵ ڕسمی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ژوورەکەی خۆم لە ئۆفیسەکەی خۆم داناوە. Coğrafya kaderdir. Bizler bu coğrafyada paydaş ortak olan tüm ülkeler, milletler, devletler, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Şii, Sünni bu coğrafyanın ortağıyız. Üniversitelerle birlikte bu coğrafyaya barış, huzur, kardeşliği getirmemiz lazım. جغرافیا تەنها قەدەرێکە دیارە کۆمەڵێک میلەت بوونەتەوە و مەزهەبی جیاوازی وەکو سوننە و شیعە و کورد و عەرەب و تورک و مانە هەمووی بەیەکەوە بەسێتەوە نزیکە بێتەوە لێکەوە و هیوادارم ئینشەڵا بتوانین کە کارێک بکەین بتوانین خزمەتی هەموو ئەوانە بکەین کە باسی دەکەین. Dünyanın ve coğrafyamızın kadim devletlerinden olan Türkiye'nin bu coğrafyaya getirmek istediği barışı, huzuru, kardeşliği kurumlarla, üniversitelerle birleşerek ortak akademik yol haritası çizerek coğrafyamıza inşallah akademisyenlerin, alimlerin barışın, kardeşliğin, huzurun ve coğrafyanın zenginleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmasını sağlayacağız hep birlikte. هیوادارم ئینشەڵا بتوانین کە هەمومان بەیەکەوە لەم جوگرافیای کە تێدا ژین بتوانین ڕێڕەوێکی گەورە و زۆر جوان و باش کە پڕ بێت لە ئاشتی و خۆشی و پێکەوە ژیان بکێشین بۆ نەوەکانی داهاتوومان. Ben üniversiteyi ziyaret ettiğimde Sayın Şeyh Ali Karadağ ve Sayın Aziz kardeşim, rektörü, Profesör Neriman Hoca ile bütün ekibinin bu kadar modern, bu kadar güzel bir üniversite inşa ettikleri için ben ve arkadaşlarım çok takdir etmiştik. ئێمە لە ساردانەکەماندا بۆ زانکۆی پێشەپێدانی برۆیی ئەو کاتێککە جەنابی دکتۆر عەلی قەرەداخی مابین و لەگەڵ جەنابی دکتۆر نەریوان چاومان بەیەکەوە لەو سەردانەدا زۆرمان پێخۆش بوو کە ئێوە توانیتانە زانکۆیەکی بەم شێوەیە لە کوردستان بنیاد بنێن لە عێراق بنیاد بنێن. Ben
Çok aziz kardeşime sözü vereyim. Daha sonra devam etmiş oluruz. Bunu ben dinlendikten sonra tekrar ben devam edeyim. من ليلة أمير مايكا بزيدنا بو جنابي بروفيسور دكتور نريمان ودواتر كبيرسي كل طالب من برنامج مو. بسم الله الرحمن الرحيم. زوج وصفاسي جنابي بروفيسور كابتن برهانكم خمسة أزور خوشحالي كالانزيفاني بالدار شادمين. Sayın Doktor Orhan, çok mutlu olduk yakından böyle görüşmeniz için. Sizin testinizi az alıyorum. Biraz yüksek söyler misiniz? هروها رئيس وصراوي جنابي كاكو علي خالداقي إلما جنابتان كرئيس وصراوي هبو جنابتان خوشويستي وبرستان. Sayın Doktor Ali Karadağ'ın selamları iletiyorum sizlere. إما برستي كاري کاری ڕێکخراوەکەی جەنابتان بەرزن خێری کە توانیوێتی زانکۆکان کۆبکاتەوانێ و ئاراستەی بکا بە خزمەتکردنی کۆمەڵگە. Sizin çalıştay işlerinizi yüksek bir şekilde değerlendiriyoruz ki üniversiteleri birleşip güzel bir yönetiliyorsunuz. بۆیە بە فەرسەت ێزانم لەم چاوپێکەوتنە لەم کارە ئۆنلاینیە بتوانین هەندێک کاریگەری زانکۆی گەشەپێکان بخەینە ڕوو بۆ کۆمەڵگەکەی خۆمان. Burada şunu söylemek istiyorum. Buradan bizim üniversitemiz milletle ilgili nasıl çalışacağını ve önemli... Sizden ses çok az geliyor. Siz biraz yüksek söyleyebilir misiniz? Konuşabilir misiniz? Tamam, yükseltiyorum. Şu an nasıl? İyi. Tamam. Tekrar edeyim mi? Tabii lütfen. Buradan ben fırsat olarak görüyorum. Size şunu iletiyorum. Bizim üniversitenin milletle akademik çalışmalarını size iletmek istiyorum. هەروەها خزمەتەکانی خاوەنی زانکۆ بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر عەلی خالداقی نەک لەسەر ئاستی ناوچەکە بەڵکو لەسەر ئاستی هەموو جیهان کاریگەری دیارە و وەلحەمدولله هەم وەک کەسێکی ئەکادمی وەک کەسێکی شارەزای لە بواری اقتصاد و لە بواری ئاوادانکردنەوە جێدەستی بەڕێزیان دیارە. Çok Sayın Doktor Ali Karadağ'ın sahipliğinin üniversitesi burada sadece bölgesel olarak hizmet etmiyor. Yani bütün dünyaya ve ülkeleri, yanımızdaki ülkeleri için hizmetleri size iletmek istiyorum. هەر لەم ڕوانگەیەوە بەڕێزیان بڕیاریاندا کە زانکۆیەک بنیاد بنێن زانکۆیەک دروستکەن کە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆییە. Tabii önceden daha çok çalışmaları olduğu için ondan sonra bir üniversite kurulumu karar verdi. O da İnsan Gelişim Üniversitesi'dir. ئێستا کە بەوردی کاریگەری ئەم زانکۆیە لە سەرەتای دامەزرانیەوە تا ئێستا بخینە ڕوو بەم شێوەیە دەڵێین. Şimdi üniversiteyle ilgili kısaca bir şeyler anlatsak üniversiteyle ilgili kuruluşundan beri şimdiye kadar هەڵبژاردنی ناوەکە گەشەپێدانی مرۆیی لەلایەن بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر عەلی خالداقی بۆ خۆی مەبەستی بووە کە خزمەتی مرۆڤ بکات. O da kendisi bu üniversitenin ismini seçti. O da insan gelişimi, yani bu yönden insanlara hizmet olsun diye. هەر لە تاریفی زانکۆکەشەوە ئەومان بۆ دەرەکەوێ کە ئەم زانکۆیە مەبەستی خزمەتە و هیچی تر کە ئەویش ناونانی زانکۆیە بە قازانجنەویست. Üniversitemizin en önemli amacı milletlere, insanlara hizmet etsin. کەواتە خزمەتکردنی کۆمەلگا بەبێ ئەوەی بەتەمای ئەوە بی هیچ سوودێکی مادی بکەی ئەمە خۆی لە خۆیان کارێکی گەورەیە کە بەڕێز خاوەنی زانکۆ ئەم کارەی بە ئەنجام گەیاندووە. Çok Sayın Doktor Ali Karadağ'ın yani sahip olarak üniversiteyi zaten bu amaçlarla kurmaya karar verdi. ئەگەر بێت و زیاتر وەردەگەینەوانەیە کاری زانکۆکان بریتە لە خزمەتکردنی کۆمەلگا بەڵام زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی توانیوێتی بۆ خۆی ناونیشانێکی جوان لە خزمەتکردن هەڵبژێرێ کە لەم خاڵاندا خۆی بینێتەوە. Biraz daha detaya girsek, bir İnsan Gelişimi Üniversitesi millet için ne yapmış olduğunu biraz anlatacağız kısaca.
سەر ڕێبواری ئەکادمی و پێگەیاندنی هەزاران خوێندکار و تەلەبە و گەیاندنیان بە دەستگاکانی حکوومەت و هەروەها ڕێکخراوەکان زانکۆی گەشەبەدانی مرۆیی İnsan Gelişimi Üniversitesi tabii birkaç dönem mezunu olduğuları için bunun devlet daireleriyle ve diğer organizasyonlarıyla önemli anlaşmaları var. بە فەرمانی بەڕێز ساڵی زانکۆ ئاسانکاری زۆری کردووە بۆ ئەوەی بتوانێت خزمەتی کۆمەڵگا بکات. Sayın Doktor Ali Karadaki'nin emriyle karar vermiş ki bu üniversite milleti ve buradaki insanları değil de bütün dünyanın insanları hizmet etsin. لەوانە یارمەتیدانی خوێندکارە هەژارەکان کە بتوانن خوێندن تەواو بکەن هەرچێکی مادی زۆریان نەکەوێتە سەر. Mesela buradan fakir öğrencileri var. Onlara çok özel anlaşmaları var o öğrenciler için. هەروەها یارمەتی خوێندکارە سەرکەوتوەکان بۆی تەشجیعی منافەسە بکە بۆ سەرکەوتن لە بوارە جیاجەکانە و پێشبڕکێی زانستی. Bir de zeki öğrenciler için bunların tabii maddi olarak yardım ediyorlar. Hem kendi aralarınızda bir münafese gibi bir şey olsun. Yani birbirinin için zeki üniversite öğrenciler için yardım ediyor. هەروەها زانکۆ توانیوێتی کۆڕ و کۆنفرانس و وەرکشۆپ بکات کە بە تەواتی لە خزمەتی بابەتە هەنووکەیەکانە بێت کە ئەمڕۆ ئەم وڵاتە بە خۆی وەربینێت. Bizim üniversite burada tabii çok devamlı konferanslarımız, seminerlerimiz olacak. Bu da büyük bir hizmet edecek. لەوانە ئیسلاحی سیاسی barış için حکمی ڕەشید yani حکمدارێکی باش güzel bir yönetmek için و هەروەها ڕاستکردنەوەی هەڵەکان بتوانین بە کۆڕ و سیمینارەکان و توێژینەوەکان خزمەتی کۆمەڵگای پێ بکەین. Ve yanlışları düzeltmek için çok yani nice seminer ve konferansları yapmış burada. ئەمە سەر ڕێکاری هاوبەشی زانکۆ لەگەڵ ڕێکخراوەی کۆمەڵگەی مەدەنی بەردەوام بوونی. Bir de çok diğer organizasyonlarla ilgili beraber çalışmaları var. هەروەها ئێستا وەکو کارێکی تازە کە جەنابتان ئاگادار لە نزیکەوانێ زانکۆ بۆ خزمەتکردنی کۆمەڵگا لە بواری پزیشکیە سەرقاڵی کردنەوەی کۆلێج و بەشەکانن کە ئەم بوارە گرنگە ئەمڕۆ لە کوردستانە ئیتمای پێ بدرێت چونکە بەڕاستی ژمارەی دانیشتوانی کوردستان ڕوو لە زیادبوونە عێراق ڕوو لە زیادبوونە پێویستمان بە بنکە و مەڵبەندە زانستیە تەندروستیەکانێک kە بتوانین خوێندکارانمان پێ بگەین بۆ خزمەتکردن. Bildiğiniz üzere buradan bilimler bölümleri daha açılacak. Mesela popülasyon çok olduğu için burada akademik bir şekilde olarak bilim senterleri daha çok lazım. هەروەها بەڕێز خاوەنی زانکۆ بە بەردەوام لە کۆڕ و سیمینار و کۆنفرانسە جیهانیەکانە بەردەوام بوونی هەیە و هەروەها توانیوێتی لەو بوارانە نەسایح و کاری گەورە پێشکەشکە بە ناوەندە ئەکادیمیەکان بە یا ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی یا هەر بوارێکی تر بێ بەڕێزان بەردەوام بە ناوی زانکۆ شەوانەوەکو سەرۆکی ئەنجومەنی ئەمیندارەتی بەشداری و حوزوری تەواو بەردەوامیان هەیە. Çok Sayın Doktor Ali Karadaki sahibi olarak bu barış getirecek olan işler için direkt kendi katılmaları var bu işlerden. هەروەها لەسەر فەرمانی بەڕێزیان زانکۆ توانیوێتی ژمارەیەکی باش لە کتێبەکان بەچاپ بکەینێ و بە نرخێکی زۆر ڕەمزی خاتە بازارەوە بۆ ئەوەی خوێنەرەکانمان سوودی تەواوی لێبینن. Ve kendi bütçesinden kitapları tercüme edip millete, halklara hizmet edecek kitapları verecek. هەموو ئەمانە ئەتوانین من خزمەتێکی گەورەیە بە کۆمەڵگا بۆ ئەوەی بتوانین ناوەندێکی ئەکادیمە بزان کۆ ببەستینەوە بە کۆمەڵگاوە. Bunu niye yapıyoruz? Bunu akademik olarak halk ve üniversiteleri birbirlerine bağlamak için yapıyoruz.
هەر ئەم کارە گەورەیە کە لەلایەن ستافی زانکۆ هەر لە خاوەنی زانکۆ بەڕێز پرۆفێسۆر توعلی قەیاداخی بۆ ستافی ئەنجومەنی زانکۆ و هەروەها بۆ سەرجەم مامۆستایان بۆ فەرمانبەران کارێکی گەورە کراوە لەوا خۆی بینیوەتەوە کە زانکۆ لە ڕیزبەندی کۆتا ڕیزبەندی کە لەلایەن وەبەوەتی سۆ ئەنجام گەشتووە لەسەر ئاستی عێراق و کوردستان بتوانێت پلەی یەکەم بەدەست بێن. Bunların neticelerini şuna bize söyleyecek ki bu yıllık derecelendirmelere göre bizim üniversitede Irak'ta özel üniversitelerden birkaç senedir birinci olacak. Bu da bizim samimiyet işlerimizin neticesidir herhalde. هەروەها لەسەر ئاستی ناوخۆییش وەکو وەزارەتی خوێندنی بەهاوتۆژووی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زانکۆ لە لوتکەی هەموو ڕیزبەندەکانی بۆ کەتای سەب ئەنجام گەشتووە. Bu bölgesel olarak da bizim bölgede de vezari oluşları olarak şimdiye kadar birincidir. جایتر سواسی جەناب دەکەین هیوادارین کاری هاوبەش و پێکەوەیمان بەردەوام بێت و هەروەها بەنای سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەران و خوێندکاران و قوتابیانمانەوە دەستخۆشی لە جەناب دەکەین بۆ ئەم دیدار و چاوپێکەوتنەوە زۆر سپاس. Biz buradan bütün hocalarımız olarak, bütün çalışanları olarak, kendi adıma olarak buradan size çok çok teşekkür ediyorum. Bir de ileride de daha çok çalışmalarımızı, beraber çalışmalarımız için umut ediyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim sesim net geliyor mu size? Geliyor. Sual size ne yapmış? Öncelikle rektör kardeşimin, akademisyenlerin, dekanların ve başlarında da hem Irak için, coğrafyamız için ve İslam dünyası için çok önemli olan Şifali Karadağ'ın bulunduğu bu üniversitenin çok önemli bir üniversite olduğunu düşünüyorum. من جاري كجفت دواكم وكا سپاسانەکەم بۆ بوونی و زانکۆیە و سوپاسی وارە زۆرانی پەرداخیەکەم کە ئەم زانکۆیە دەورێکی گرنگی هەیە لە جوگرافیەکەمانە بە دڵنیاییەوە. Lokal olarak Süleymaniye ve çevresine ve tüm Irak, Kürdistan bölgesine biraz daha büyüttüğümüzde Irak'ın tamamına ve coğrafi olarak da Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi bölgeye sizin üniversitenizin çok önemli bir üniversite olduğunu biliyorum ve inanıyorum. من ئەزانم و دڵنیام کە زانکۆکەتان نەک هەر لەسەر لە سلێمانی و لەسەر زانکۆیەکە کە ناوبانگی هەیە. Yapılacak tüm çalışmalara üniversitemizin Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin üyesi olan tüm üniversiteler ve Türk üniversitelerle her zaman talep ettiğiniz işbirliği, akademik konferanslar, toplantılar her alanda sizin yanınızdan olmaktan, size katkı sunmaktan çok mutluluk duyarım. ئەم ناو ڕۆڵەگرنگەی ئێوە وای کردووە کە لە ئێمە بۆ ڕێکخراوەکەمان هەر کارێکتان پێویست بێت هەر کارێک بە ئێمە بکرێت هەر هەمانگێک لەگەڵ ئێمەتانێ بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵتان بین. تشکر ediyoruz. Üniversitemizin kuruluş felsefesi, kuruluş amacı akademinin dışında bir de insan odaklı, insana hizmet yapan bir üniversite. ئامانج و فەلسەفەی بنیادنانی زانکۆ لە ڕووی ئەکادمی و بەس زانستەکەی نییە کە لە ناو زانکۆیە بێت بەڵکو پەیوەندیکردن لەگەڵ خەڵک و خزمەتکردنی میلەتە. Üniversitenin misyon ve vizyonu bizim için de çok önemli. Böyle bir vakıf üniversitesinin bu kadar güçlü olması Irak ve bölgesel Kürdistan'daki üniversiteler için de çok önemli bir değer teşkil etmektedir. Yani devletten destek almadan da üniversitelerin güçlü olabileceğini gösteriyor. Al şuradan bir ismimizi açayım. من دڵنیام کە ڤیژن و میژن یعنی ڕویای زانکۆکە ڕویایەکی زۆر گەورەی
هەیە ئەو قسەکەش هەر تەنها چەند دووبارە و سێبارەیەکەمەوە تەنها لەسەر ئاستی کوردستان نییە و بەڵکو لەسەر ئاستی دنیایە. O açıdan özellikle Irak ve Türkiye arasında yapılacak üniversiteler toplantılarını ve coğrafi olarak Mısır, Arap üniversiteler rektörleriyle yapacağımız toplantılarda mutlaka sizin temsil edilmenizi, aktif rol almanızı çok arzu ederim. ئەو کۆنفرانس و کۆبوونانەی کە لە داهاتووە ئەیکەین لەگەڵ وڵاتانی دراوسی و وڵاتانی عەرەب و جامعە عەرەبیەکانە ئەمانەی بەڕاستی زانکۆی گەشتەپێدان ڕۆڵێکی گرنگ و گەورەی هەبێت و بەشداریی باشی هەبێت و هەروەشی لێ چاوەڕێیەکەین. Sizin yapacağınız, düşündüğünüz çalıştaylar, konferanslar, akademik çalışmalara bilgilendirmeniz yeterli. Her alanda size katkı sunmaktan, sizinle birlikte olmaktan çok mutluluk duyacağımızı tekraren bilmenizi isterim. بەو کار و چالاکی و ئەکتیڤیتیانەی کە ئەکرێت کۆڕ و کۆبوونەوە کۆنفرانسەکان ئەمانە هەموو ئێمە پشتڕاست دەکەنەوە کە ئێمە بە هەموو شێوەیەک بتوانین هاوکار بین و لەگەڵتان بین. Ben sizlerden gelecek çalışmaları ya da sizi tekrar görmekten, sizlerle tekrar ortak çalışmalar yapmaktan büyük heyecan duymaktayım ve inşallah en yakın zamanda bir araya geliriz. ئێمە زۆر خۆشحاڵە بین من چاوەڕێ ئەوەکەم کە کاری زیاتر بەیەکەوە بکەین و چاوەڕێتانەکەم ئینشەڵا لە نزیکترین کاردا بەیەک بگەین. ئێمەش زۆر سپاسی زەنان دەکەین ئینشاءالله هەر بۆ Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde bekliyoruz. İnşallah hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah yekabinenizi o rezu xoşlayışman pedana gelin. ئێمەش زۆر خۆشحاڵ بووین کە ئەوە بە خزمەت بێژن ئینشەڵڵا هەسەکەوتەوە. Biz de çok teşekkür ederiz. Böyle yakından görüşmeleriniz için çok mutlu olduk. İnşallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam.